салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз сешанбе 27 сентябр аз студияи радио озодӣ аз Прага ман Шаълои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе аз хабару гузоришҳои муҳими рӯз. аввалин мубоҳисаи мустақими довталабои курсии президенти Амрико ба ҳадде доғ шуд, ки рақибон сухани якдигарро бурида фикри худро талқин менамуданд. тифле ки замони ҷанги шаҳрвандӣ дар Қурғонтепа гум шуд, баъди тақрибан 25 сол дар минтақаи Кӯлоб аз худ дарак дод. Я бур гуфта буд ки ата вочад ай Қурғонтепаю зинда атад мурдагия гуфтан не ки очад зинда тага дори ва маки дори гуфтаги будан. ва қиссаи паҳлавоне ки дар гузаргоҳи зеризаминии хиёбони Рӯдаки Душанбе ба ташвиқи варзиш машғул аст. тағом паҳлавон будай гуфта ман ба 1 сум 2 сум 3 сум мепартоям. ва ҳоло бо хабарҳои охирин шурӯъ мекунем. ин лаҳзаҳо дар додгоҳи шаҳри Душанбе бузургмер Юров, вакили дифои тоҷик, сухани охирини худро ироа дорад. пас аз ин додрас ба хонаи машваратӣ хоҳад рафт. аммо ба гуфтаи хабарнигори радиои озодӣ, ки ҳоло дар назди бинои додгоҳ қарор дорад, ба ин мурофиан на рӯзноманигорон ва на намояндагони созмону ниҳодҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони амнияту ҳамкории Аврупо ва Сафорати Амрико иҷозати вуруд шуданро пайдо накарданд. дар мурофиаи рӯзи 19 сентябр айбдоркунандаи давлатӣ аз додрас тақозо кард, ки бузургмер Юров ва Нуриддин Маҳкамов, вакилони мудофиъ, ба муҳлати тӯлонии зиндон, яъне аз 23 то 25 сол маҳкум шаванд. ин ду вакил ба барангехтани кинаву адовати миллӣ ва даъват ба сарнагун кардани ҳукумати феълӣ айбдор мешаванд. аммо ин вакилон ба сиёсӣ будани парвандаҳояшон пофишорӣ мекунанд ва мегӯянд, ки сабаби боздошт ва муттаҳам шудани онҳо талош барои ҳимоят аз аъзои ҳизби манъшудаи Наҳзати Исломӣ мебошад. мақомоти амниятии Осетияи Ҷанубӣ аз боздошти як шаҳрванди Тоҷикистон хабар медиҳад. Умарҷон Усмонов ба ҷалби муҳоҷирони корӣ ба сафи гурӯҳи тундравӣ ба ном Давлати Исломӣ муттаҳам мешавад. Кумитаи амнияти миллии Осетияи Ҷанубӣ эълон кард, ки ин шаҳрванди Тоҷикистон тавассути хадамоти интернетии Зило барои пайвастани муҳоҷирони Осиёи марказӣ ба сафи Дииш таблиғот мебурдааст. ҳамчунин маълум шудааст, ки Усмонов мехост аз роҳи Гурҷистону Туркия ба Сурия биравад. Умарҷон Усмонов рӯзи 26 сентябр ба Русия интиқол ёфт ва масъалаи истирдоди ӯ ба Тоҷикистон дар ҳоли баррасист. ва ҳоло рӯ меорем ба Амрико. шоми душанбе Ҳиллари Клинтон ва Доналд Трамп номзадҳо ба мақоми раиси ҷумҳурии Амрико дар як мубоҳисаи телевизионӣ дар бораи иқтисод ва сиёсати хориҷӣ баҳс карданд. ин мубоҳиса яке аз 3 мубоҳисаи телевизионии ду номзад буд ва ба ҳадде доғ шуд, ки рақибон гоҳу сухани ҳамро бурида якдигарро таҳқир мекарданд, аз ҷумла дар масъалаи мубориза бо гурӯҳи Давлати Исломӣ. шумо медонед миёни он чизе ки ӯ ба мо дар ин ҷо дар бораи гурӯҳи Давлати Исломӣ нақл мекунад ва он чизе ки дар вебсайташ дар бораи мубориза бо Давлати Исломӣ навиштааст фарқе нест. ман ҳадди ақал барнома дорам. не, шумо ба душман барноматонро ошкор мекунед. не, ин тавр нест. бибинед, шумо тамоми барноматонро ба душман ошкор кардед. фикр накардед, ки шумо тӯли ҳаётатон бо Давлати Исломӣ мубориза бурдаед. хуб, як бор аснодро бубинед. корро шурӯъ кунед. интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 8 ноябр доир хоҳад шуд. Клинтони 68-сола номзади ҳизби демократ ва Трампи 70-сола номзад аз ҳизби ҷумҳурихоҳи Амрико мебошанд. дар ҷараёни мубоҳиса Клинтон Трампро инсони дурӯғгӯе номид, ки барои пирӯзӣ дар интихобот аз амалҳои аҳмақона худдорӣ намекунад. Клинтон гуфт, Трамп президенти Русия Владимир Путинро ба ҳамлаҳои кибернетикӣ бар зидди ҳадафҳо дар Амрико ташвиқ кардааст. дар навбати худ Трамп, ки сармоядор ва ситораи машҳури барномаҳои телевизионӣ мебошад, гуфт собиқ сенатор Клинтон дар даврони раёсати ҷумҳурӣ Барак Обама дар мақоми котиби давлатӣ ифои вазифа карда, як сиёсатмадори маъмулист, ки ҳарф мезанаду кореро ба сомон намерасонад.
ҳамзамон дар озарбойҷон қонуни асосии кишвар тағйир хурд. Барои ворид кардани ислоҳот ба сарқонун беш аз 89% райдиҳандагон овоз доданд ва бо ҳамин комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Озарбойҷон референдуми 26 сентябрро баргузор шуда эълон кард. Ба ҳамин тартиб муҳлати президентӣ дар Озарбойҷон аз 5 то 7 сол тамдид шуд ва синни номзадӣ аз 35 ба 18 поин омад. аз ин пеш қонуни асосии Озарбойҷон ду бор солҳои 2002 ва 2009 иваз шуда буд. Илҳом Алиев, президенти феълӣ, ҳанӯз соли 2003 қудратро аз падар мерос гирифта буд ва 3 маротиба дар интихобот пирӯз эълон шудааст. даври навбатии раёсати он қарор аст 2 соли баъд ба итмом расад. аммо нозирон мегӯянд бо тағйир ёфтани сарқонун қудрати оилаи ҳукмрон ва худи Илҳом Алиеви 54 сола таҳким меёбад. барномаро бо гузориши аз Тоҷикистон идома медиҳем. бо вуҷуди он ки аз ҷанги дохилии Тоҷикистон беш аз 2 сола гузаштааст, аммо осори он ҳанӯз дар қалби сокинон боқӣ мондааст. ин ҷанг ҳазорҳо нафарро кушт ва садҳо тани дигарро захмӣ кард. бархе аз хонаводаҳо баъд аз солҳои тӯлонӣ гури фарзандони бедаракшудаашонро пайдо карданд ва бо ҳамин охирин умедашонро аз даст доданд. аммо модаре дар вилояти Хатлон бо гузашти тақрибан 25 сол имкон пайдо кард ки Юсуфи гумгаштаи худро дигар бора ба оғӯш бигирад. то ин дастҳо ба ҳам гирeh хӯрданд, 25 фасли тирамоҳ сипарӣ шуд. то ин модар дуввум бор фарзанди худро ба канор бигирад. 25 сол шабу рӯз ба гуфтааш сохт ва сӯхт. میگویم تجیک میشه میشناسم کلمه با نگیرش هستم اگر پدر مادر باشی باور میکنی соли 1993 савхози Туркманистон саҳнаи даргириҳои шадид буд. ислом кишоварз буд ва аз қаротигиниҳои савхози Туркманистон 4 фарзандашро гирифт ва аз бими таъқибу қатл ба қубодиён паноҳ бурд, аммо он ҷо ба асорат афтод. بعد میگیرم تا قبادیون چی پدر قبادیون به یا جای اینا را جمع میکنن یا جای دیگه من گروه‌های مسلح مردها و زنها را در تهخانه‌های علاهیده نگه می‌داشتند. موجیگل با 2 دختر و پسر خردسالش نجات یافت و بعدی 2 ماهی آوارگی به خانه برگشت. شوهرش را گروه‌های مسلح به محله لمناسب قرغان‌تپه آورده می‌کشند. تقدیر قربانعلی خردسال نامعلوم باقی ماند. مسلمه با شوهرش محمد کریم جابیروف در ناحیه همدانی که آن وقت ناحیه مسکو نام داشت و یکی از نواحی تابع ولایت کولا بود زندگی می‌کرد. فرزند نداشتند. محمد کریم و مسلمه عائله کودکان تبار خود را به تربیت می‌گرفتند تا به فرزندی را احساس نکنند. فردی ناشناس قربانعلی را خانه اپای مسلمه آورد. از کجا نمی‌داند، اما در کدام حال بودنی او را بی مسلمه خوب در یاد دارد. یک آدم همینجا آوردش گفت که همی گلک در عدیر مونده است هیچی نمیخورم میبره. بعد هیچ که نمیگیرش کن گفتم که من میگیرمش من گودر ندارم خودم. من میگیرمش گفتم بیار برای ثواب کلمش میکنم. محمد کریم و مسلمه قربانعلی را قطار 3 فرزند خواندی خود پذیرفتند و نام قربانعلی را به جمشید تغییر دادند. одаме ки ҳамун маро бурда буд, аммо ҳам нақл карда буд, гуфта буда, маро як бор гуфта буд ки ата очад ай қирғонтепаю зинда атад мурдагӣ ай гуфтан оне ки очад зинда ай таға дорӣ ва макӣ дорӣ гуфтагӣ будан. худам маъмила маънус фа як думо кофтам наёфтам рости як бо гашта рафтам. بچه درک یافته بودای اومده گفتم که اینا مرحمت به هم بچه مای هم بچه تو یا بچه دارم گفتم اینا ایران ببر 2 بچه شود. اکی دیگه در همدانی میبینی که در بخش هر دشته تو وقتی هستن هست مقدشون. ин гузоришро дар шакли муфассал дар сомонаи озодӣ ва сайти мо дар шабакаи YouTube тамошо кунед.
нигоҳе меандозем ба қазоқистон. марзбонони ин кишвар ба баркандани қафаси оҳанине шурӯъ карданд ки шаҳрвандони қирғизу қазоқро зимни убури марз ба дод оварда буд. аммо ин иқдом танҳо баъд аз анҷоми мавсими истироҳат рӯи даст гирифта шудааст. дар ҳоле ки тобистон садҳо мардум соатҳои тӯлонӣ дар долони дарози оҳанини ин қафас ба истилоҳ асир монда буданд. мумин аҳмадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. این گذرگاه میانی قرقیزستان و قزاقستان در اول ماه اوگوست است. ازدحام مردم پس از استراحتشان در اسیقول برگشتند. در نزدیک گذرگاه مرزی قزاقستان صدها آدمان تنبه شدند. زنهای کودک و دست، سالخورده‌های خسته و خشمگین، همه آنها در قفس آهنین درماندند و برای عبور مرز ساعتها انتظار می‌شوند. چون موسم استراحت در اسیقول انجام شده است، حالا در مرز نوبتی طولانی دیده نمی‌شود. هرچند ناراضگی مردم قزاق در نسبت مرزبان‌های قزاقی هنوز هم وجود دارد. بیشتر از همه مردم از گذرگاه آهنین شکایت می‌کردند و آن را به زندان آسونسیوم تشبیه می‌دهند. مرزبانی قزاقستان هم مثل که صدای مردم را شنیدند و به برکندن ساختمان آهنین آغاز کردند. میگویند که در آنجا قفس آهنین است و حالا به کندن آن شروع کردند. میگویند که بهتر می شود، ما هم به این امید داریم. شاید به این تصمیم مرزبانان قرقیز واکنش حامی اساسی حفظ حقوق بشر در قرقیزستان کوبات آتاربایف سبب گشت. امبودسمن هم ساعت‌های طولانی در نوبت بود و بعداً به دستگاهش سپارش داد که با پرزیدنت اتامبایف و امبودسمن قزاقستان برای بازنگری مسئله. омбудсмени мо дар сафари хизматӣ буд ва шахсан нуқтаи марзӣ дар кордайро гузашт. бо он вазъе ки дар ин ҷо рӯбарӯ шуд, ӯро водор кард то ба президенти қазоқистон ба унвони кафили ҳуқуқи конститутсионии мардум муроҷиат кунад. آیا واقعاً هم حکومت کشور همسایه تصمیم گرفت که فعالیت گذرگاه خود را مرتب کند؟ هنوز معلوم نیست. به درخواست ما برای شرح وضعیت در خدمات مرزی قزاقستان پاسخ ندادند. ولی شهروندان هر دو کشور امیدوارند که به زودی گذشتن از یک مرز به مرز دیگر راحت تر می شود. و اکنون به تاجیکستان برمیگردیم. یک ساکن ناحیه سور با گفته خودش اصول نوی ترغیب ورزش را انتخاب نموده در یکی از گذرگاه‌های زیرزمینی در مرکز پایتخت تاجیکستان دستاوردهای ورزشیش را قصه می‌کند. همکارمان امردین اولیموف در این باره تفصیلات بیشتر دارد. عبیدالله میرزایف 77 ساله هر صبح به گذرگاه زیرزمینی نزدیک سو می‌آید. خانه او در 25 کیلومتری دوشنبه در دهه قهرمانی ناحیه حصار واقع است. 20 روز می شود او دیپلم و افتخارنامه های خود را گذاشته به راهگذران پیام می فرستد. من این 14 سال در خود تاجیکستان در برآمد کرده یکم از سه نمود سپورت. همه این دیپلم و افتخارنامه ها نتیجه تمرین و غالبیت عبیدالله میرزایف بوده است. او دوام 14 سال سر از سال 1959 تا سالهای 73 قهرمان تاجیکستان آید به گشتی کلاسیکی بوده است. سال 1960 در شهر رستاف لبیدان روسیه بین کشورهای سابق شوروی مقام سوم را اشغال کرده است. او میگوید در گشتی ملی و طرز آزاد نیز برآمد میکرد و به قول خودش در وزن او در تاجیکستان کسی به وی برابر نمیشد. هیچ که مرا غلطاندن نمیتوانید، لیکن ترینر رو میترسید گاه. من فکر میکنم که همین مسافر وقتش که مهنت کرده چی سپورتسمن شده امروز که برجامونده یاردمش میکنیم یگام سومه پرتویم. آن کمکی که جوانان با عبیدالله میکنند یک قسم خراجات عائله‌اش را میپوشاند. زنم کار میکنه 400 سوم پول واید میکنه. انا که اینجا اومده تشویقات سپورت میبرم که پهلوان بابام پهلوان بوده تقوم پهلوان بوده گفته من با 1 سوم 2 سوم 3 سوم میپرتایم.
мақомоти тоҷикистон мегӯянд таваҷҷӯҳи мардум дар кишвар ба хадамоти пизишкони оилавӣ бештар шудааст. зимни якамоиш дар шаҳри душанбе ки масъулони беҳдоштиву коршиносон вазъият ва дурнамои рушди тибби оилавиро баҳс мекарданд, гуфтанд ки ин натиҷа дар пайи бозбинии муассисаҳои тиббӣ ва додани имтиёз ба мутахассисони ҷавон ба даст омадааст. боло рафтани нуфузи пизишкони оилавӣ дар ҳолест ки дар чанд соли пеш ин ихтисос дар донишгоҳи тиббӣ довталаби зиёде надошт. хабару гузоришҳои бештар ва ҷолибро метавонед дар сомонаи мо, саҳифаҳои озодӣ дар фейсбук, одноклассники ютуб ва ҳамсамимаи радиои озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳатон пайдо кунед.